Dobar dan svima. Evo nas ponovo u ovoj, kako bismo to nazvali, u ovom virtualnom prikazu. Ja gledam u sočivo aparata i obraćam vam se, ali mislim da ovo može da bude zanimljivo zato što razmišljao sam o tome, sva memoarska književnost, dakle ono što je recimo pisao Dositej Obradović o svojim putovanjima i o svojim spoznajama, ili recimo Vukovi istorijski zapisi, ili ono što su kasnije ostavljali raznorazni poslanici, ne nužno samo ljudi koji su se bavili prosvetom i literaturom, nego i politikom, ili su učestvovali u ratovima, ili su neka svoja naučna ili druga dostignuća pokušavali posle da opišu. Dakle, koristili su se jednim žanrom koji se zove memoaristika. I kada posmatramo književnost, takve stvari ponekad mogu da budu dragocene, jer za razliku od književnosti one pretenduju na to da prikažu nekakav život u onoj istinskoj punoći. Međutim, kakav god događaj da prikazujete sa tom vrstom pisanja, da tako kažemo, sa nekim biografskim pisanjem, on zavisi u mnogo čemu od vašeg tumačenja. I onda se ponekada ljudi koji se bave memoaristikom, koji opisuju neki period svog života, onda oni, ako imaju priliku, nemaju svi tu priliku, prilažu dokumente koji potvrđuju verodostojnost njihovog kazivanja, odnosno pisanja. U istoriji književnosti, odnosno u izučavanju književnosti, onako kako se mi njome bavimo, ponekad čitamo i tragove toga što su različiti ljudi ostavili u tom smislu. Pomenuo sam, dakle, Vuka ili Dositeja Obradovića, ima ih i nebrojeno drugih, ali retko smo imali priliku do sada, recimo, meni istini za volju i nije padalo na pamet da zakoračimo u neki prostor gde bismo mogli da se bavimo konkretnim dokumentima vezanim za neku epohu. Ponekad bismo možda i pokazali nešto od toga, neku fotografiju, film ili slično, ali ovo što ćemo danas raditi je dosta zanimljivije, rekao bih, jer ćete danas iz prve ruke, da tako kažem, iako posredstvom ekrana, bilo bi lepše da je parče hartije pred vama, moći da vidite kako su izgledali neki značajni časopisi ili dnevne novine. Dnevne novine su, kao što sintagma kaže, novine koje izlaze svakog dana. Kod nas su najpoznatije bilo je Vreme do Drugog svetskog rata, a pre Drugog rata i posle Politika. Naravno, ima i drugih dnevnih listova, nisu baš svi vredni pomena. A što se tiče, međutim, periodike, odnosno časopisa, to su, dakle, takođe štampana nekakva glasila koja izlaze s vremena na vreme, jednom nedeljno, jednom mesečno ili slično. I naravno, kod nas su poznati, recimo, NIN ili opet sad Vreme, ali jedno drugačije Vreme, ili Politikin zabavnik. A ono što ćete danas biti u prilici da vidite jeste u stvari kako su izgledali časopisi koje su svojevremeno uređivali Bogdan Popović, Jovan Skerlić i niz drugih kulturnih poslanika koji su se bavili, dakle, pokušajem da u jednoj sredini koja je praktično tek se osamostalila, tek izašla iz viševekovnog srpskog ropstva, da uhvate korak sa Evropom. Taj korak, naravno, to kad se ovako kaže, zvuči ponekad i previše evropocentrično. Taj korak je naravno postoji ranije, ali činjenica je da smo bili usled mnogobrojnih istorijskih nedaća i u 19. veku i kasnije uskraćeni za neka saznanja ili za nekakve modele umetnosti i u životu koji su postojali na nekim drugim meridijanima. Pritom, to su uglavnom bivale civilizacijske stvari. Dakle, ne nužno i duhovno. Duhovnost se ovde ipak, mislim, čuvala i očuvala onako kako je mogla i morala da se očuva, ali u ovom konkretnom slučaju ja želim da vam pokažem posredno, naravno, poslaću vam linkove koji su u vezi sa ovim predavanjem, tačnije ovo predavanje ili ovo obraćanje zapravo. Ovo obraćanje će pratiti linkovi gde ćete moći da uđete u Srpski književni glasnik, da pogledate iz različitih godina, dakle od samog osnivanja pa preko brojeva koje je uređivao Skerlić. Skerlić je sa 37 godina preminuo uoči Prvog svetskog rata i posle toga su Bogdan Popović i dalje bio tu, nisam siguran do kada, ali Srpski književni glasnik je dugo izlazio i moći ćete da vidite taj znameniti časopis koji je zapravo bio jedan preozbiljan literarni i umetnički i filozofski i naučni dodatak kulturnom životu srpske prestonice i uopšte Srbije, dakle u početkom 20. veka i kasnije. Poslaću vam u linku i to sam mislio da je dobro da vidite, časopis Zenit Ljubomira Micića, jedno avangardno glasilo koje je izlazilo 20. godina. Mislim da je nekoliko brojeva pred vama i moći ćete da vidite, dakle, neki od vas su me i pitali, onomad je bilo pitanja u vezi sa časopisima, pa eto, moći ćete iz prve ruke, dakle, sami da
prelistate sadržaj tih časopisa i da vidite ponešto od sadržaja. I želeo sam i poslaću vam i časopis Ideje, koje je Miloš Crnjanski uređivao, i tu ćete takođe moći da vidite ponešto što je bilo relevantno za tadašnju srpsku javnost i one pojave koje su tekle u kulturi, umetnosti i uopšte, dakle, u filmu koji se tek osnivao, koji je tek bio osnovan kao grana umetnosti. Eto, toliko sam hteo da vam kažem za ovo konkretno obraćanje. Voleo bih, dakle, da dobro proučite linkove koje sam vam poslao. Primetit ćete u donjem, kada otvorite određeni link, vidjet ćete da možete da okrećete stvari. Ja verujem da okrećete strane, zapravo. Ja verujem da su mnogi od vas i verziraniji od mene u tom smislu. Ja sam vođen sopstvenom znatiželjom ovih dana prelistavao neke stare časopise. Na moju veliku žalost nećete moći da pratite brojeve politike. Tu ima izuzetno zanimljivih stvari između otprilike 1901. odnosno 1905. 6. više se ne sjećam, do 1941. usled nekog spora koji valjda postoji između Narodne biblioteke i dnevnog lista Politika. Ta arhiva koju sam ja vrlo rado ranije pregledao, bila je dakle online digitalna, ona sada nije dostupna u ovom trenutku, ali u svakom slučaju, eto, pozivam vas da na neki način zajedno otvorimo ovu digitalnu biblioteku, da dakle hodate kroz nju. Ja ću vam poslati neke linkove, a vi možete nekoliko koraka da učinite i napravite, pa da pogledate i druge časopise i da možda pronađete nešto što bi vama bilo značajno. Ima more toga i svakako te materijale vredno je, ako ne proučiti, onda barem dodirnuti. Dakle, eto, na primjer, kao što sam rekao, Glasnik, Ideje i Zenit Ljubomira Micića, a tu ima i još časopisa. Ne verujem, mislim da će nekima od vas značajnije nego eto ti književni dodaci, ako recimo listate Vreme ili Ideje, možda će vam biti značajnije ono što se o nekim istorijskim ličnostima ili tokovima, dakle u tom periodu između dva svetska rata pisalo ili govorilo, što danas izgleda dosta neobično kada iz ove perspektive, dakle, tumačite sve te novine i časopise koji su ujedno i, kako da kažem, jedan sad, eto tako mali dodatak uopšte istoriji i kulture. Pozdravljam vas i zahvaljujem vam se na prisustvu.